bi vam, ono, na kavi. Mogli smo otići na kavu i... Ko je kolovođa? Koje taj me zanima najviše? Taj će meni doći na festival. Ne znam šta podrazumijevate po tim, šta kolovođa, šta je to? Ko je smisla akcije? Pa ti si preglup, Toni. Iskreno. Znam, ali šta bi, mislim, kako bi ja prepoznao to? Ko organizirao bunu? Niko ljudi... Ko je napisao zahtjeve one? Zahtjeve sam ja napisao. Oj, sunce moje, ti si napisao. Ne znaš napisat? Rasprodaja na kiosku. Ti si napisao. Ko je pisao, govori? Dobro, dao sam Pa što ćeš reći? Dao sam da se pretipka sekretarica od jednog prijatelja mi to pretipkala na mašinu. Nisam ja to pisao. Pisao ja, nisam na mašinu. Ona je pisala na mašinu. Kako se zove prijatelj? Prijatelj se zove Miro. Miro? Da. A gdje živi taj Miro? Ko je taj Miro? Tamo u prolazu se Stara Baković, u podrumu. U prolazu se Stara Baković ne živi Miro. Znam sad. Mjesta moguća u gradu, šta si poludio? Dobro, možda vi ne znate baš tog Miru kog ja znam. Možda ne znam. Kako se preziva taj vaš Miro? Nije neki... Koji moj Miro? Koji moj Miro? Ko da ja imam Miru? Kakav moj Miro? Slušaj, sad ću te početi daviti i dok te ne udavim, ćeš mi reći ime, prezime, adresu, JMBG i ako ima firmu, ime firme. Jesi me čuo? Pa čuo sam, evo sad kažem da je Miro. Evo, sad kažem da je Miro, ali nije on diktirao. Nije Miro diktirao. Nego ja sam... Miro koji je diktirao. Sad ćeš vidjeti ko je Miro koji je diktirao. Sad ćeš vidjeti ko je Miro koji je diktirao. Pa vidite... Jel, Buna? Nemaš mi zraka nešto, jele? Nemaš zraka. Zagušljivo je, jele? Jel zagušljivo, a? A, Toni? Evo Bune malo, vidi Buna. O, gadna Buna. Šta je? Ne govoriš mi ništa, šta je bilo? A? Jeli? Jeli, Toni? Ajde, pjevaj. Pjevaj, sunca ti tvoje. Sad ćeš vidjeti šta je Buna. A? Ajde, daj imena i prezimena. Organizacija, čekaj. Ne mogu sad. A, Toni! Srećo moja. Hoćemo sad pjevat malo. Dvojica su pobjedila na Eurosongu što su bili kod mene na pjevanju. Pa mi ti nećeš provjeriti. Propjevat. Seronja jedan. Ti ćeš Bunu dizat. Pa što ti misliš da si ti? Šta si ti? A? Sunce ti tvoje. Šta imaš problema sa disanjem? Da nemaš problema? Jel imaš problema kakvih? A? Da probam na onaj ručni. Javi se. Glas sam izgubio od svađe s narodom. Danilo, imat ćeš me šta čut. 2 sata vidim. Ma ko je sad? Pa ne mogu sad razgovarat kad vježbamo za Krapinski festival. Ja i Toni. Toni. Nemaš zraka, a? Znaš koliko imaš vremena sad da mi sve fino ispjevaš? Toliko koliko ti treba da krepaš. Ajde sad. Ajde, sad ćeš konačno valjda nešto i reći. Evo te kakav ti. Ko da si napjevali su meni. Joj, Toni. Konačno da i ja malo ispitujem kako treba. Toni. Pa ne mogu doći. Ne možeš doći, do čega ne možeš doći? Evo, priznat ću sve, evo, priznat ću. Volim piercing, tetovaže. Priznat ću sve, priznat ću sve, evo. Ajde sad lijepo. Hoćemo sad normalno razgovarati. Evo, priznat ću sve. Priznat ću sve, evo. Taman mi je vrijeme za tabletu. Da si to malo prije rekao, bilo bi bolje ovako, ajde. Ajde, čujem, Toni.
glavni krivac za sve ovo, za organizaciju i za pamflet i za zahtjeve je ovaj Đuro. Misliš Pajo? Ne, Đuro. Koji Đuro? Đuro, ovaj koji je prije tjedan dana kolica guro tu po rivi. Koji Đuro? Koji je tu sa strane guro, jel? Pa mislim, šta ja mogu šta se zove Đuro? Slušaj, Toni, tvrci orah, ali znaš kako ćeš pjevati? Osvojit ćeš prvo mjesto na Grand Prix u Zambiji. Jesi me čuo? Ajde, ovo ti je zadnja šansa. Đuro neki dan prije tjedan dana je rekao da je dobio grdne pare da se svrgne Izidor. Kakve to veze ima s ovim što te ja pitam? Pa kažem, samo kako je sve počelo. Ponudio mi je 2 miliona uraca da mu pomognem. I ti se prodaš za 2 miliona uraca se ti. A? Za 2 miliona uraca bi ti državu srušio. Prodana duša. Dabil, prodana duša. I dalje, kakve su bile instrukcije? Pa instrukcije su bile da ja u određenom trenutku izađem pred Svjetinu. Da. Pred Svjetinu su ljudi kojima živiš je tebi Svjetina, jel? I da postavim zahtjeve kao što sam im postavio. I koliko si ti onda uzeo od toga novaca? Nisam još ništa, ali evo, da je sve dobro prošlo, ako izađem sutra, onda ću dobiti... Gdje kad izađeš? Toni, srce moje, pile moje, dušo moja. Dobro ovaj prostor zapamti, odavde nećeš izaći više nikad, ješ čuo? Pa dobro, ali ako priznam... Pa nema veze ako priznaš. Kako je to veze ima ako priznaš? Satra ću ja tebe tako i tako, jer ti si štetu već napravio, moj Toni. I šta je još bilo u planu, ha? Pa ništa, ono kad neka se bomba, preuzme... malo žice, neka bomba, jel? Pa malo nešto pukne. Ne, trebalo je sve proći kao mirno, kao ono, regularno preko naroda. I onda bi se narodu obećalo brdo i doline i izabrao bi se novi predsjednik i nismo još do kraja razradili plan. Ko bi bio taj novi predsjednik? Ne znam, to ne znam. Živo me zanima. Živo me to zanima. Ko bi bio novi predsjednik? Nešto ti je crveno iza uha, šta je to? Nešto te ugrizlo, Toni. Ko je trebao biti novi predsjednik? Ne znam, evo, stvarno ne znam. Dobio sam samo djelomična uputstva. Slušaj, meni je stvarno dosta tvog ne znam. Pa ne, stvarno mi je dosta tvog ne znam, možda ćeš znat kad jednom te pošteno dobije čovjek, onda ćeš možda znat, Toni, ćeš možda znat, Toni, kad ti pošteno čovjek prebije, onda ćeš možda saznat, sunče, tebe glavu ću ti otkinu tu tvoju glavornu, jes me čuo, Toni!